Ja bih sada odmah pozvala zapravo da nam se na bini pridruže i panelisti i panelistkinje koje ćemo čuti danas u okviru panela na kojem govorimo o osnaživanju mladih. Tako da bih odmah na binu pozvala zapravo gospođu Vesnu Radulović, gospođu Margaritu Berček i učenike Anastasiju Popović i Dušana Gajinova. Jedan aplauz. Izvolite, zdravo. Dok se vi smeštate, moram da sada već najavim da je sa nama putem video linka, kao što smo to i rekli na početku, i gospođa Kiran Bir-Seti, koja je zapravo pokretačica i začetnica dizajna za promene i zaista nam je veliko zadovoljstvo, privilegija i čast što će ona danas imati priliku da vam se obrati i da je čujete. Ja ću pre svega negde kratko pročitati njenu biografiju, da prosto razumete, dakle, ko je zapravo ona, a onda ćemo malo više razgovarati o samom dizajnu za promene. Kiran Bir-Seti je indijska dizajnerka, edukatorka, reformatorka u obrazovanju i socijalna preduzetnica. Iako je karijeru započela kao dizajnerka, kada su njena deca krenula u školu u Ahmedabadu, u Indiji, otkrila je svoj pravi poziv, uključivanje design thinkinga u obrazovanju. Osnovala je Riverside školu u Ahmedabadu, koja se fokusira na osnaživanje dece u pravcu ja mogu načina razmišljanja. Potom je osnovala inicijativu Approach, koja ima za cilj da gradovi postanu više usklađeni sa potrebama dece. Takođe, osnivačica je i dizajna za promene, koji je danas na globalnom nivou najveći pokret za promene o kojem upravo danas i govorimo na ovom simpozijumu. U ovaj pokret, koji je prisutan u preko 70 zemalja sveta, uključilo se i preko 70.000 nastavnika, a sve je ovo zapravo imalo velike koristi za preko 2,2 miliona dece. U prethodnim godinama Kiran, Riverside škola i dizajn za promene su osvojili brojne nagrade i priznanja, od kojih ćemo samo pomenuti neke. Dobitnici su priznanja najbolja škola na svetu u sferi inovacija, zatim 100.org je odabrao Design for Change u kuću slavnih, tu je Rockefeller nagrada za inovacije, Lexus priznanje, nominacija za top 10 globalnih nastavnika, nagrada Light of Freedom i mnoge druge. Kiran je 2023. godine izdala i knjigu Every Child Can, ili Svako dete može, koja je do vas stigla danas zahvaljujući Vega omladinskom centru i koji će velika većina vas i dobiti. Svakako i u ovoj knjizi možete saznati sve o putu nastanka pokreta Dizajn za promene, kao i o samoj metodologiji. Ali, pre čitanja knjige, mislim da je nekako još značajnije da zapravo čujemo o ovoj priči lično od same autorke, tako da bih ja sad zapravo pozvala i Kiran da nam se uključi, ako možemo da vidimo da li je tu. Ona nas čuje. Ona nas čuje. Dobro. Kiran ima prevod, je li tako? Da, dobro. Dobar dan, gospođo Bir-Seti, i hvala što ste danas sa nama. Kao što sam već rekla, veliko je zadovoljstvo i velika privilegija zapravo čuti vas danas i čuti zapravo iz prve ruke nešto o pokretu Dizajn za promene. Mi smo danas već čuli puno informacije o metodologiji Dizajn za promene i kako ista doprinosi osnaživanju mladih. Kažite nam vi kako i zašto je sve počelo i koja je bila vaša osnovna motivacija da pokrenete ovakvu promenu u sistemu obrazovanja? Ona nije mutirana, ali možda čeka prevod. Ne, jeste mutirana. Mutirana je, aha. Recite mi na engleskom. Morate da kažete na engleskom da uključi prevod. Aha, okay. Kiran, can you hear me? Hello? Yes. Hello? Yes. You have to actually turn on the translation. Can you do that? There should be an option, I think, in the bar. I say original audio, or I should say in English? In English. English? Maybe it's an English translation? Yes, I think that's the right option. Okay, then I'm going to repeat the question.
Okay. in Serbian, actually, for the audience, and then you will get the translation, I believe. Okay, can everybody see me? I mean, am I there? Yes, we can see you, we can hear you. Hello, and thank you for being with us. Okay, I can actually ask in English now, maybe, or Yes. no. Okay. Gospođo Birseti, danas smo već čuli puno informacija o metodologiji dizajn za promene i kako ista doprinosi osnaživanju mladih. Kažite nam vi kako je sve počelo i zbog čega i koja je bila vaša osnovna motivacija da pokrenete ovakvu promenu u sistemu obrazovanja. Sorry, do you have to say that in English? I can. Okay. So today at this conference, we've already heard a lot about the methodology Design for Change and how it actually contributes to the empowerment of young people and children. So now we would like to hear from you actually how it all started and why, and what was your main motivation to actually initiate this change in the educational system. Well, firstly, hello everybody, and a big namaste all the way from India, and a big hi to my Vicky, if she's there. Well, I'm really sorry I cannot be there in person. I had a little family tragedy a week ago, so there are still things I have to work here. But I really wanted to thank everybody for all the support you're doing with Design for Change in Serbia. Well, I think when you hear the power, the superpower ICANN, and we think about ICANN as Design for Change's gift to the world, my personal story started when I heard my son say, I can't. You know, so I think you can only understand the power of ICANN when you understand I can't. And when my son was 6 years old and he was going to school, so easily and so early, education tells children, no, you can't. You know, you have to keep quiet. You have to sit down. You have to listen to us. You have to only do what we are telling you. And I think when my son came back from school, repeatedly telling me, Mama, no, only teacher, whatever teacher told me I have to do, I have to listen to my teacher, I started seeing what the lack of this power in children does to the human mind. So I think when I saw that happening with my son, this fear, this lack of agency, this compliance to be a good child but not to be a brave child, I realized that this was not what I was wanting my son to experience. So as a designer, I think for me, the possibility to see that what could be a different way to educate our children became the whole project. So I remember taking my son out of school and saying there must be a different way to make our children believe that they can. And that really started 23 years ago as this hope, this vision that, you know, our children must believe that they are here to make the world a kinder, more just place. And it should not happen by chance. It should not be that some children understand this, but it should be the right of every child on the planet to be able to be contributing to the big idea that the world can be more just and more humane. That's really how I started. So it really started as a mother, then a designer, and then an educator. That's really my story. Great, thank you very much. Should we continue in Serbian or English? Now I'm confused. Wait, do you want to explain it or would people understand it? Maybe I can do both, or try. Okay. Hvala vam najlepše. Vaš moto je Be good and do good. Šta to zapravo znači i šta time želite da poručite? So your motto is Be good and do good. What does that actually mean? And what is the message? The idea of doing good and doing well was what really came out of the idea that in most education, doing well was honored. If you got your marks, if you got high grades, if you did well, everybody said that's success.
But I think the idea of character, of the heart, and of understanding that your success is not only what you do academically, but how you impact life and each other and the world, that's also the measure of success. So I think reimagining and repositioning the definition of success in education, to say that it is not just your academic results that make you successful, if that's really how you want to measure success, but the number of lives you have impacted, the change you have brought in the world. So for us, the doing good, I mean, when children believed that they were doing good, it really made a big difference in doing well. So it was not the other way around. You could do academically well and you don't have to change a single person's life. That's easy. That is what we've all grown up in. But the ability to believe that you're doing good is the measure of doing well became our reimagined purpose of education. So the purpose really has to be to get children to grow their heart as well as their mind. And I think they both have to go hand in hand to be measured as success in education. So that's why the doing good was even more important, and I think it helps and it elevates the doing well. So changing the definition of success. Great, thank you. Čuli smo da se, dakle, vaš pokret iz Indije proširio praktično na ceo svet. Možete li nam možda reći kako je tekao taj put i koliko je to bilo lako ili možda bilo i nekih izazova na tom putu da pokret postane globalan? So, in English, we also heard that, I mean, your movement started in India, but then it has actually widespread towards the entire world. And how was it? How was that journey? And was it easy, or you had also some challenges on the way for making it global? You know, I had not designed the movement to go global. That was the truth. I remember when I designed, when I created Design for Change, it was for India, right? It was an opportunity to reach every school in India. So in 2009, when I designed the toolkit and the feel, imagine, do, share, superhero formula, we thought, okay, good, we're going to be in India and that's going to be great. And when we rolled it out, we wanted to reach every child in India. And the beauty is when you're designing for India, all the diversity you have to design for. You have to design for the child in a little village school. You have to design for a child in the Northeast. You have to design for a child in a government school. So the design had to be extremely inclusive. So we designed it. We reached 30,000 schools in India, and it was beautiful. We got wonderful stories of change. And then I thought, okay, we've done a big 1 year, wonderful. I didn't know whether we would roll it out the next year. And then the TED Talk happened. So when I got onto the TED and had my talk, that's when the TED Talk went viral. And people from around the world started reaching out to me saying, oh my God, Kiran, that's exactly what we wanted. A simple, effective way to get children to believe in their heart and in their mind and the ability to be change makers. And I remember the first inquiry came from Taiwan, from my partner Kate, who's now our partner in Taiwan. She reached out to me, said, Kiran, I saw your TED Talk and I'm so excited, I want to do this. And that became an opportunity to go global. So I remember we put everything up online, open source, and we just said, take it, let it be yours. So if you ask me, how did it go? It went literally as if there was some higher purpose helping us take this to every child. So, because that's the motto, every child can. Not just children in India can, not just children in Serbia can. Every child can. And that became the power of Design for Change. Have there been challenges? I'm sure, but I think the blessings have been so much more that talking about the challenges makes it feel very ungrateful. So I would like to focus on my Vicky, who's taken it to Design for Change in Serbia,
to my Kate, to my Madhu in Singapore, to all my partners. That's the power. They are the real superheroes who've taken the idea to their countries and their children in their countries. So, no challenges, only blessings. Nice to hear that. Thank you so much. U publici je danas veliki broj nastavnika i nastavnica iz Srbije koje je zainteresovala ova tema, ali verujem da ima i oni koji možda još uvek oklevaju da se priključe pokretu ili se možda ne osjećaju dovoljno osnaženi, možda imaju određene sumnje i strahove. Šta biste njima rekli i kako biste ih motivisali? So, here in the audience we have a lot of teachers from Serbia who joined our conference today. And they have already shown the interest for this topic for sure. But maybe among them there are people who are still hesitant actually to join the movement and to start this change. Maybe they don't feel confident enough yet or empowered. Maybe they have certain fears. What would you say to them? So how would you motivate the people here in the audience to actually join this beautiful story? You know, I would just say it's like everything else that you do in the world. When you know something is right, it's like food. You know, when you know that vegetables are good for children, but children don't want to eat all the vegetables, and you try to say, no, but try it a little bit. I know this is healthy for you. I think we all know in our hearts that our children must graduate with content and character, passion and compassion. I don't think there's a single teacher here who will say, no, I don't want to make my child brave, and I don't want to make my child strong, and I don't want to make my child believe that they can make the world a better place. I think this is a beautiful, simple way to try. It's like a flavor. I would say, don't do it big, just do it small. Even do it with one class, with one group of children. And when you see the magic that happens in your children's hearts and minds, I think it gives us the confidence that this is something that we must give as our children's right. This is a human right. This is a children's right. It is not anything that is against everything that we believe in our children. So for every teacher here who's become a teacher, you become an edu-hero. When you make your child a superhero, you're not just a teacher then, you're an edu-hero. So I think when we take this role to be in front of our children and to make them believe that they can make the world a little bit more just and kind and equitable, that's the role we play. Because math, science and English, there is Khan Academy. But to make children believe in character, each other, kindness, you are that single teacher that can make that difference. So I would encourage you to think about your role as an edu-hero and not just as a teacher. Thank you. So I think that the message is actually that also every teacher can. So yeah, they just need to start and there. Thank you so much, Ms. Birsetti, for joining us today. Thank you for these inspiring words. I have some signs from Vicky. Okay, if you have a bit more time, do you? Yes. Yes? Okay, so maybe we have some questions from the audience for you. Maybe someone would like to comment on what was said. Da li imamo možda neka pitanja za gospođu Kiran? Ili Viki možda želi? So everyone is sending regards and waving. Vicky, would you maybe like to say something? Okay. So I think everything was clear and I said very inspiring. Thank you once again. I think that your personal story is a great encouragement for everyone to actually start doing something good for this world and keep up the great work you're doing, and I hope that the movement will continue to spread around the world. Absolutely. Thank you so much. Da, mislim da onako smo mogli da osetimo entuzijazam gospođe Kiran i njenu energiju i nekako se čini da je jasnije zbog čega je ovaj pokret postao globalan, baš zato što je ona takva i toliko veruje zapravo u to i vidi se da je nekako srcem u svemu ovome.
Sada nastavljamo da pričamo i o dizajnu za promene i o osnaživanju mladih. Kao što sam rekla, imamo danas sa nama tu još sjajnih govornika i govornica. Dakle, sa nama danas još jednom ću reći gospođa Vesna Radulović, prosvetna savjetnica Školske uprave Novi Sad, Margarita Berček, psihološkinja u osnovnoj školi Zdravko Gložanski Beče i savjetnica, spoljna saradnica za demokratsku kulturu, jel tako? Anastasija Popović, učenica 8. razreda i Dušan Gajinov, učenik 1. razreda gimnazije. Dobrodošli i hvala što ste vi izdvojili vreme da danas budete ovde sa nama i da podelite negde vaše razmišljanje na ovu temu. Gospođo Radulović, čuli smo dosta, čini mi se, o benefitima koje dizajn za promene ima za mlade ljude. Koji su to benefiti za nastavnike i nastavnice? Zašto je ovo nekako važno i za profesore, profesorke, nastavnike, nastavnice? Kako bismo opet motivisali ljude da se uključe? Govorili smo o karakteristikama generacija koje dolaze i razlikama među njima. Ono što jeste konstanta, to su vrednosti. Svakoj generaciji pripada naša podrška u negovanju ovih univerzalnih vrednosti. Ali deca traže nove strategije poučavanja, nove strategije u pružanju podrške, nove strategije. Znači, moramo biti opremljeni novim alatima da bismo ono što traže u poslednje vreme, to je ono što sam ja danas videla u izlaganju nastavnika, to je posvećenost i vidljivost te brige da im je stalo do dece. Ovde se to danas zaista u punom kapacitetu videlo. Ono što sam takođe, na čega sam htela da referišem, to je da smo videli različite vrste podrške. Videli smo podršku deci, videli smo nastavnike koji su podržali decu, videli smo nastavnike koje podržavaju neki drugi nastavnici u školi i stručni saradnici koje podržavaju direktora, videli smo i usamljene nastavnike koji ne odustaju uprkos tome što su usamljeni, ali tu ima jako puno izazova i jako puno prepreka da bi se ta misija i ta dobra plemenita ideja i namera realizovala i valorizovala u radu sa decom. Zato mislim da je jedna od ciljnih grupa do koje treba da stigne informacija o ovom pokretu direktori škola. Nastavnici su izgleda inicijativni u tom smislu i pokušavaju. Ja sam, moram da priznam, od Rite saznala o ovom projektu, a ne smatram da sam lenja u traganju za informacijama i da do mene ne dolaze različite informacije. Sad, postoje različiti nivoji, mislim, postoji nivo informisanosti, pa i nivo razumevanja, pa nivo implementacije. I ovo o čemu ste vi započeli da govorite, to je da li postoje neke predrasude i da li se ima poverenja. Zato dobra informacija da dopre do onoga ko rukovodi školom, jer ne znam da li imam još vremena da kažem. Imate slovo. Dobro. U standardima kvaliteta, to je nama referentni okvir na osnovu koga se ustanove samovrednuju, mi ih vrednujemo i one imaju neki putokaz u građenju kvaliteta i razvijanju prakse. Od direktora se zahteva prema tim standardima i pokazateljima da bude inicijativan i da razvija međunarodnu saradnju. Posebno se naglašava da li je škola prepoznata u okruženju, u pedagoškoj javnosti, kao škola koja gaji neku izuzetnost. Pa ja vidim da ove škole zaista već imaju te neke atribute izuzetnosti. I voljela bih, eto, negde sam se vezala za ovaj konstrukt ili koncept škole kao edu-laboratorije. Mislim da bismo mi mogli već neke škole koje ja poznajem, eto, za moj nivo informisanosti, veliki broj škola u školskoj upravi u kojoj ja radim je i Sremska Mitrovica, i Šid, i vrtić iz Iriga, i škola iz Beče, izvinjavam se ako sam nekog zaboravila, ali mislim možda i neku nacionalnu
A ovo je neku nacionalnu plaketu da vi smislite. Da to budu, jako mi se dopada ovaj koncept. Voljela bih da malo više znam o kriterijumima i o tom konceptu edulaboratorije. Onako kako je ja zamišljam, mislim da škole koje zaista su, kako bih rekla, veoma angažovane na tome da uvaže dečju perspektivu, odnosno perspektivu učenika i da imaju poverenja u decu i učenike i da su spremne da o tome razgovaraju, o tome kako mi vidimo dete, šta je u našoj školi, kako mi razumemo šta je dete, da li imamo poverenja u njegove kapacitete, da li smo spremni da razvijamo taj kritički odnos prema zajednici, a istovremeno da gradimo partnerstvo sa zajednicom, tako da mislim da, eto, to je nešto što sam ja zapazila zahvaljujući ovom kratkom predstavljanju vašeg. Znači, prostora ima jako puno da se implementira, zato što je polje za autonomiju vaspitno-obrazovnih ustanova definisano zakonom i jako je široko. Međunarodna saradnja se smatra visokim dometom u razvoju škole. Različiti modeli pružanja podrške dečjoj inicijativnosti se takođe smatraju jako poželjnim. Prilika da deca stvaraju sebi okruženje po svojoj meri. Imali smo nekoliko primjera gde su deca stavljala akcenat na fizičko okruženje, a u stvari ispod toga bila potka socijalnog okruženja, građenja odnosa sa drugom decom i stvaranja dobrog ambijenta da se tu svi okupljamo, da gradimo dobre socijalne mreže i dobre socijalne odnose. Tako da, mislim, jako je kapacitet ovog programa je zaista velik i na različite načine se ove vrednosti neguju i implementiraju, ali ovo zaista još jedna dodatna snaga, a prilike koje pružate kroz besplatne obuke, kroz prilike da se vidi Malezija, da se boravi u Indiji, mislim da niste isticali u prvi plan i to mi je zaista bilo fascinantno tu priliku da se bude deo te svetske zajednice. Pa jeste, to nekako dođe zapravo kao šlag na torti, a mislim da su zaista ovi svi drugi benefiti izuzetno značajni i hvala vam što ste nekako dali taj pogled iz sistema zapravo kako ovo može da se još dodatno, da kažem, i prilagodi i uključi u sistem. Gospođa Margarita Berček je danas sa nama, koja radi već dugo godina u osnovnoj školi u Bečeju, je li tako? I kao psihološkinja i kao savjetnica, saradnica za demokratsku kulturu. Znači, dosta radite sa mladima, pretpostavljam, i nekako imate uvid u to šta su njihovi najčešći, najveći problemi i izazovi sa kojima se suočavaju u školi, ali i van škole, rekla bih. I po vašem mišljenju, zapravo, šta je to što najviše doprinosi osnaživanju mladih i kako možemo da im pomognemo da se suoče sa svim ovim izazovima i da ih savladaju? Veliki pozdrav svima i meni je zaista drago da se konačno ovako vidimo u Srbiji. Već 2 godine pokušavamo da okupimo nastavnike. Viki, moraš me pohvaliti, dobra sam ambasadorka. Ipak na neki način. Definitivno, meni nedostaje ovde karda maka i da plešemo i energija koju mi vidimo na okupljanjima dece, zato što su deca puni energije, je li tako? I kad plešemo i kad 500 ljudi odjednom pleše, to treba da vidite i osetite. Ja sam zapisivala neke teze, ali svesno smo razmenjivale, stalno mi naviru neke nove stvari, nove ideje i puni smo zaista entuzijazma. Ono što mene povezuje na neki način sa filozofijom i nekako život Kiran, jeste da su i mene sva moja deca sa kojima sam bila u kontaktu naučila šta je važno u školi. Moja lična deca, naročito sin koji ima specifične teškoće u učenju, a onda i sva deca sa kojima, eto već skoro 3 decenije radim,
Možda ću ponoviti neke stvari, da rezimiram što je ranije već rečeno, ali zaista smo nekako fokusirani na postignuće, a to je nekako možda iz ugla duše i srca najmanje važno. Mi smo prošli sa disleksijom, disromatopsijom i levorukošću kroz školu, sa milion pitanja teških, mama, da li sam ja debil i slično, da bi stigli do fakulteta, kada je rekao milion puta, ja mama to ne mogu, ja to neću uspeti, ja neću položiti prijemni, i onda mi je kliknulo, moramo nešto uraditi, tako da smo napravili spisak šta ne može, napravili nadgrobni spomenik, lepo to zapalili i ja rekla pogrebni, posmrtni govor, da je ostao sa nama ja mogu i ja hoću, i vrlo često, to je bila prekretnica valjda u našem životu. I vrlo često sad pregrize jezik kada izgovori tako nešto, i kad sam naišla slučajno isto kao Stella, kako je rekla na Fejsu, na Design for Change, i videla ona I can, ja mogu, filozofiju, prosto sam se zalepila za sve to. Osnaživati decu možemo na svakom koraku, i to valjda treba da osnažimo, da im dajemo priliku da eksperimentišu, da ih ubacujemo u vatru, da tako kažem, da razvijaju te kompetencije za demokratsku kulturu. Mi kad smo krenuli sa Design for Change metodologijom, primenom, bila je mala grupa koja se posle širila sve više i više pre 4 godine. Viđali smo se subotom, prosto posle 3,5 sata sam ih slala kući jer nisu hteli da idu kući. Viđali smo se za vreme zimskog raspusta, kad su rekli kao pa škola je divna i za vreme raspusta, nisu prosto povezivali školu sa tim stvarima. I onda kad sam osvestila i to koliko je, to je fraza da smo mi primer njima. Ali kad to zaista osvestite, koliko ste vi model njima u njihovim očima, ako ste vi osnaženi, ako vi verujete u celu tu priču i ako ih vodite na pravi način, onda možemo da ih učimo pravim vrednostima. Baš je Kiran postavila nedavno na Instagram profil misao Alvina Tofflera, zapamtila sam onako, kaže, u 21. veku nepismeni neće biti oni koji neće znati da čitaju i pišu, nego oni koji neće znati da uče, da se oduče i da ponovo nauče neke stvari. Tako da praktično osnaživanje treba da krene i od toga da svaku situaciju iskoristimo za učenje. Čuli smo tu da nema pogrešnih ideja, recimo u brainstormingu i 4 koraka, ali zaista osvestiti pozitivne stvari, ali isto tako i izazove i greške koje se dešavaju, ali da je ljudski grešiti i da svako ima pravo da ispravi tu grešku, i ta pozitivno disciplinovanje i restitucija je nešto što ih definitivno osnažuje. Ono što bih dodala da je moć vršnjaka ogromna. Pitao me je neko na pauzi kako smo postigli da bude contagious, kako kaže Kiran, prosto kao lavina krene energija. Moć vršnjaka. Iza nas su godine i godine osnaživanja na neki način. I ovaj tim učenika koji ima bazu je uvek postoji, ali uvek ima novih učenika. Svako je dobrodošao, svako može da nam se priključi, ali naravno sa vrednostima, stavovima, veštinama i znanjem koje propagiramo. Vrlo često, recimo, ovaj tim vršnjaka koristimo i upravo za restituciju, za promenu ponašanja. Imali smo i učenike koji su imali pojačan vaspitni rad, ali kad su se promenili, onda im je čast da pripadaju toj grupi i dobijaju šansu svakako da isprave svoju grešku. I kad smo stigli i to osjećanje pripadnosti, sigurnosti, da mogu biti svoji u toj grupi, ih neverovatno isto osnažuje. Sećam se trenutka kada je jedan šestak, saznali smo da ćemo mi predstavljati Maleziju i znali smo da ja i 2 učenika mogu da idu. Jedan šestak je znao da ne ide, on ne putuje, ali je istrčao u dvorište i vikao drugarima, idemo u Maleziju. Znači, ta identifikacija i kako vuku zaista jedni drugi. I ponovila bih da zaista vrlo često koristim tu rečenicu, da nam je najbitnije da deca sa osmehom dolaze u školu i da sa osmehom idu posle kući. I prosto razmišljam, mislim, ako Butan, minijaturna kraljevina,
na Himalajima meri razvoj ne bruto nacionalnim proizvodima, nego bruto nacionalnom srećom, onda kao mi razvijenija država šta radimo? Kako podučavamo decu? I sećate se, Vesna, ja nisam odustala od te ideje. Recimo u Maleziji je celu proslavu propratio gospodin iz Ministarstva prosvete koji je rekao da do 2025. u sve škole ulazi Design for Change i to je nešto što i uče decu Hope i Happiness programima. U Mađarskoj ima Boldog Šagura program, znači programi gde zaista decu uče sreći. I ja mislim da ako su zaista srećna i zadovoljna, nisu ocene bitno, ono što je i rekla Kirana, ono što je tu i nekako da ih jačamo, da je ispod nas zemlja, iznad nas nebo, a merdevine su u njima, u nama, i prosto da im pokažemo i kao roditelji, kao prosvetari, da im damo one sigurne korene, da im pokažemo gde im rastu krila, pa kad polete, neka lete, ali da znaju gde mogu uvek da se vrate. Tako da, otprilike, kratko, simbolički bih tako predstavila osnaživanje. Zaista divno i evo sada i prilike da nekako čujemo dvoje mladih, Anastasiju i Dušana, koji su dobili priliku da polete, ja bih rekla, i da nam vi kažete koliko vam je iskustvo dizajna za promene donelo u životu i nekako šta vam je bilo najzanimljivije. Recite nam malo više o tome. Ko će prvi? Duša. Čuje? Dobre. Pa evo, po meni je bolje i najzanimljivije bilo kod ovog programa to što je svako imao neku jednaku ulogu sa ostalima, u smislu da su svi dobijali podjednake zasluge i način na koji smo planirali projekat. U smislu da je uvek bilo argumenta za i protiv, koji su neki bili odbačeni, a neki usvojeni u krajnjem projektu, ali to je zapravo i draž ovakvog načina rada. Takođe, kao što ste rekli, figurativno i bukvalno poleteti negde je dosta doprinelo u tom razvoju, zato što putujući i boraveći u Maleziji i Indiji, videvši da toliko različitih ljudi može da radi ka istom cilju, a to je da imamo srećnu decu i zadovoljnu sobom i koja zapravo prave promenu u nekom društvu je stvarno zadivljujuća. I to je nekako pomoglo da kad se vratimo u Srbiju prezentujemo takav način rada u našim školama i napravimo neki balans za sada između ustaljenog i starog načina rada, u smislu da više komuniciramo sa profesorima, na primer, da nije samo puko tutorisanje i da učenici zapravo traže rešenja, a ne dobijaju i gotova na tacni. Sjajno. Pa, moji utisci koje vučem iz ovog projekta su svakako, menjali su se. Na početku sam bila dosta nesigurna kako će ceo projekat da izgleda, ko će sve da radi i tako dalje. Imala sam bezbroj pitanja, ali nisam ni imala neku tačku koju sam verovala i koju sam, nisam imala ništa što sam očekivala. Međutim, kada smo pratili korake ovog projekta, bilo je sve mnogo jasnije, bilo je mnogo zabavno tokom celog projekta i na kraju sam bila jako srećna što smo se uopšte upustili u ovaj projekat. Koji ti je korak bio nekako najzanimljiviji? Evo, pošto pričamo o ta 4 koraka čitavog dana, hajde sad opet jedno iskustvo osobe koja je prošla kroz sve korake. Šta je za tebe nekako bilo najzanimljivije u svemu? Meni je najzanimljiviji korak bio u Radi, zato što moje odeljenje imao stvarno neke ideje koje su bile malo i čudne i smešne kad smo bili na tim radionicama. I mislim da mi je najzanimljivije i ono što ću pamtiti definitivno bilo kad smo pravili tihi proteste u hodniku škole, iznoseći jasno da mi nismo zadovoljni pekarom koja je trenutno u školi. I bilo je tu dosta radionica kao što je Dan dobre užine. To je već sad, mogu da kažem, postala tradicija u našoj školi zato što se održala i ove godine, a bila je i prošle. I svakakve kutije koje smo postavljali kako bi pitali druge šta oni misle o pekari i generalno kako se oni osjećaju i tako. Super, sjajno, hvala.
Još jedan aplauz za Stasiju. Gospođo Vesna, evo da vas još jednom pitam, nekako, negde ste se i dotakli toga da bi, recimo, direktori trebalo da budu više informisani o projektima ovog tipa i da nekako njima treba zapravo predstaviti sve benefite. Pa negde moje drugo pitanje upravo u tom smeru. Dakle, koliko su generalno škole iz vašeg iskustva zainteresovane da iskorače u ovaj tip projekata neformalnog obrazovanja, da tako kažem, i šta je to što ih eventualno nekad sprečava? Čuli smo isto danas da možda nekad direktori ili profesori misle da će izgubiti kontrolu nad učenicima, ukoliko se upuste u, da kažem, implementaciju neke metodologije koja nije već ustaljena i primenjena u formalnom obrazovanju. Dakle, šta je vaše iskustvo? Da li ima ovih, da kažem, otklona, da li ima više zainteresovanosti ili možda strahova? Znači, neinformisanost ili nedovoljna informisanost ili dezinformisanost je najveća prepreka. Kad imaju informacije, onda lakše mogu i da upravljaju njima i da se određuju prema njima. Neki nemaju poverenja, ako to rekao, još bliže. Od nekih sam čula da nemaju poverenja zbog toga što traži budžet, pa ne znam, otvaranje nekih računa, pa im to dosta teškoća stvara vezano za administrativno osoblje. Od nekih sam čula da ne bi voleli da prave razlike u kolektivu, da vole da drže pod kontrolom to što vi kažete, da svi budu nekako sličnih pozicija, još bliže. Neki su inertni, neki... Mali broj direktora je vođa u smislu ovih projekata Erasmus i koji su već u našoj sredini poznati, u kojoj se već ima poverenje, ali imaju poverenje u zaposlene, koji su inicijativni. Ja sam nedavno upoznala nastavnicu koja je prošle godine 39 dana, a ti nisi izbrala svoje dane, 39 dana bila odsutna na različitim Erasmus, kroz različite Erasmus projekte. To su, kako bih rekla, u velikom broju se susreću kao privatno vlasništvo, po znacima navoda, nastavnika koji je toliko inicijativan i toliko preduzimljiv da s lakoćom sad već popunjava aplikacije, traga za onim što je, traga za tim prilikama. Tako da, evo, ovo sad iznosim kao kuriozitet 30. što direktoru stvara jako veliku teškoću da obezbedim zamene, pa ga to onda otklanja od pružanja prilika drugima. Mislim, kad biste doprali do ove ciljne grupe, Kancelarija za mlade, koja može bude dobar partner školama, učenički parlamenti takođe, što direktori, evo vidimo, retko mogu da se ogluše od akcije, aktivnosti koje deca iniciraju. Pa čak i, evo, ove zabrane do kojih je došlo, preispitivaće se sigurno kroz nekoliko slojeva i tragati za načinima da se smisleno koristi digitalni uređaj i da se ta pravila postave tako smisleno da deci budu laka za upotrebu. Super, hvala. Mislim da je ovo, kao što smo već rekli, jako važno da osvestimo i eventualne poteškoće i negde možda izazove kako bismo na njima isto radili. Ako želimo da se ovaj pokret širi, nekako moramo da budemo realni, da se uhvatimo koštac sa svim potencijalnim možda izazovima. Margarita, ako mogu da kažem. Dakle, već ste... Sve Rita, tako da. Da, Rita, dobro. Dakle, već ste rekli kako treba osnaživati mlade i zašto, ali možda još nekako malo da nam približite kao psihološkinja pre svega taj pristup. Kakav treba da imamo pristup kada želimo da osnažimo mladu osobu? Pričali smo o izazovima, mi obično deci kažemo, i oni imaju milion pitanja, šta ako ne uspe ovo i ne uspe ono, ništa, slavit ćemo neuspeh. Znači,
svake situacije možemo izvući ono najbolje. Ali kako uključiti decu, to je meni ključno pitanje i kako ih pokrenuti uopšte da participiraju i da učestvuju. I zašto uopšte uključivati mlade? Vrlo često i kao psiholog i kao mentor u raznim školama čujem kako koristimo i onako termine kompetencija, diskriminacija, inkluzija, participacija i slično. I onda shvatimo da zapravo možda i čak i dečja prava ili ljudska prava ne znaju odrasli šta to podrazumeva i onda zašto uključivati uopšte decu i mlade kada mi odrasli imamo iskustva dovoljno, mi smo bili mladi, imamo našu decu, radimo sa decom, imamo dovoljno znanja i kontakata i znamo puteve rešavanja problema. Upravo ono što je rekla Kiran, to je osnovno ljudsko pravo. Da budu uključeni, da budu informisani, pitani. Oni su danas mladi, bez obzira što generacije se menjaju i prosto oni nisu objekti obrazovanja i vaspitanja, nego su subjekti i treba da se čuje njihovo mišljenje. Znači, mislim da bi trebalo krenuti upravo od obuke, edukacije nas, odraslih koji radimo sa decom na razne teme, da li to akreditovane obuke ili horizontalno podučavanje, počev od Hartove lestvice participacije, preko prevencije diskriminacije, nasilja, rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje, aktivne i kreativne metode učenja, podučavanja gde ih možemo uključivati, a potom tek, ali to zaista osvestiti svaki trenutak kada možemo da ih uključimo i naći da budu partneri i da postižemo te više lestvice participacije, ne samo da budu informisani, nego da znaju šta je svrha učešća i šta želimo da postignemo, da budu zaista, da im damo povratnu informaciju i da budu zaista uključeni kao partneri na neki način. I tek onda možemo stići do dece. Znači, dete koje nema iskustvu, participaciju ni u porodici, ni u školi, kad im date šansu da sad kažu svoje mišljenje, neće znati šta da rade sa tim. Znači, prosto treba stvarati situacije gde deca mogu da iskažu svoje mišljenje, da čuju druge pro et kontra i na neki način da uče, da prihvate, da žive sa uvažavanjem i razumevanjem. Ključna stvar je da to ne ide preko noći. Znači, to je proces. Kao što je rekla Vesna u jednom trenutku, to sam zapamtila, bilo bi interesantno tu gde ljudi osnažuju decu, napraviti neko longitudinalno istraživanje da se vidi koliko su oni osnaženi, koliko kompetencija, međupredmetnih kompetencija za demokratsku kulturu zapravo razvijaju. To zahteva jako puno vremena, energije, stručnosti, godine možda koje su iza nas i tek onda možemo pričati o tome da smo postigli tu kritičnu masu i da deca mogu da pokrenu decu i da stignemo dotle da deca iniciraju, a mi smo kao odrasli samo neko ko će na neki način da ih prate. Mi smo tu negde postigli tu kritičnu masu i sada već, možda će Dušan to više reći, čuli smo da je on u Student Councilu, imamo predstavnike u Dečjem savetu pokrajinske ombudsmanke, sada je više njih u panelu mladih kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Proces. Znači, nisu preko noći stigli tamo gde su, ali kad ih čujete na engleskom, mislim, produkti našeg rada, kako oni bez problema koriste one izraze koje mi tek možda i usvajamo, onda shvatimo da smo na dobrom putu. Kada osetite energiju, kao što sam rekla, u Indiji je bilo 39 zemalja. Kada 500 ljudi, igrali smo igre i to, znači, strukturisati igru koja ima naravno svrhu 500 ljudi i kada smo bubnjeve udarali svi zajedno i disali zajedno, tek onda shvatite moć ovoga, a pričamo o deci, znači na tim skupovima je mnogo više dece nego odraslih. I mislim da tu nema Bog zna kakve filozofije ili recepta, nego prosto zaista biti otvoren, prihvatiti ih onakve kakvi su i uvek kažem
setila sam se dok sam razmišljala šta ću da pričam, setila sam se trenutka kako uključiti decu, onog malog deteta koje nađe kamenčić na plaži pa dotrči do mame ili tate i pokaže kao da je dragulj. To je trenutak kada ćemo kod dece već usaditi, da li ćemo mi tamo vidjeti kamen ili dragulj ili nećemo ništa ili ćemo se samo okrenuti. Tu već postavljamo temelje. I mi kao nastavnici, ako nam dođu sa idejom bilo kakvom koja nam se u tom trenutku čini nemogućom, ako mi kažemo ne ili ne mogu ili je to nemoguće, čisto sumnjam da će ponovo zakucati na naša vrata. Možda će i odustati odmah, neće ni tražiti drugog odraslog, ali tu mi navire druga misao da smo zaista neki ljudi kada naiđu na zatvorena vrata samo se okrenu i odu, neki kada naiđu na zaključana vrata probaju da otvore pa kad vide da je zaključano okrenu se i odu, neki kada naiđu na zaključana vrata probaju da otvore, ako ne mogu da otvore pokušaju da pronađu ključ, ako ne nađu odu i jako je malo onih koji kad naiđu na zaključana vrata i probaju da otvore i ne mogu da nađu ključ, oni taj ključ naprave. I ja mislim da mi zajedno treba da budemo ti ključari, da se njima zajedno otvaramo ta vrata, da radimo zajedno sa njima i to je ono, i nedostaje mi ono što kažem, I can, you can, together we can. Jako lepo. Šta vi kažete? Dakle, nekako sad evo možemo i da primenimo ovu metodu o kojoj pričamo. Dakle, kako vi zamišljate sa svim što ste osetili i do sada doživjeli u školi, kako vi zamišljate idealnu školu ili idealnu školsku sredinu? Dakle, šta je ono što vam se sviđa, šta je ono što biste promenili? Pa ja bih definitivno uvela Design for Change kao obaveznu metodologiju koju bi se sprovodila u školi, zato što smatram da dosta može da utiče na decu i da dosta, na primjer, meni je generalno pomogla i kako i da savladam engleski i da se družim s drugim drugarima iz škole, tako i da razumijem njihova mišljenja, šta oni žele i šta zapravo vole, kako razmišljaju i tako dalje. Ne samo oni, već i mnogi drugari sa Madagaskara, iz Indije, iz raznih drugih zemalja koje su bile zapravo u Indiji na inventu kad smo i mi bili. Jel misliš da je to moguće, da se uvede Design for Change u svaku školu u Srbiji? Pa da li je moguće, baš i ne znam, ali ja bi baš to voljela da svako dete može da prođe kroz to što sam i ja prošla. Mislim da smo danas shvatili da treba kažemo moguće je, jel tako? I da mi možemo to da uradimo i da pokušamo da to i uradimo. Super, hvala Dušane. Ja bih krenuo od jedne kineske poslovice koja kaže što vidim zaboravim, što čujem zapamtim, a što uradim znam. Tako da idealna školska sredina bi po meni bila kao što sam već rekao da deca traže sama rešenja i da svoje ideje sprovode u dela. Takođe, što se tiče samog Design for Change-a u našim školama, gospođa Radulović je to spomenula, da je mnogo ljudi neinformisano zapravo o tome. I kada bi se radilo na toj neinformisanosti dece i zapravo uvođenjem FITS procesa u redovan nastavni plan, što bi samim tim dovelo do implementacije većeg broja nezainteresovane dece u sam proces, mislim da bi se postigli mnogo bolji rezultati. Zato što, kao što sam rekao, opet ponavljam se, malo deca očekuju gotova rešenja danas i samo se gledaju ocene kao moment više neke trenutne inspiracije, a ne zapravo kontinuiranog rada i znanja, što je po meni iskreno malo pogrešno. Tako da, mislim da je i to produkt kada neko dete već duže vreme ne postiže neki očekivani rezultat u školi, počne da bude podcenjivan na neki način, verovatno podsvesno od strane njegovih profesora, ali to je primetno. Mislim, preće neko dete koje ima 5 dobiti da uradi zadatak neki na tabli zato što on zna, a dete koje ima 3, na primer, možda ne zna. U našoj školi, mislim u mojoj sad staroj osnovnoj školi Zdravko Gložanski, imamo moto da ne govorimo deci našoj da su dragulji, nego da im pomognemo da to i sami postanu. A to bi mogli da postanu tako što ih ne bi gledali po ocenama, već kakvi su ljudi sami po sebi.
sam se samo za kraj bih, verovatno, da kažem, ako ne bude pitanja od publike, setila sam se trenutka koliko Kiran je spominjala da smo edu-heroji i mi deci govorimo i idete kroz radionice i pronalazite vaše supermoći i tako dalje. Nisam sigurna da smo mi nastavnici to uradili, ali usput smo stvarali. Sećam se trenutka kada je Viki javila da neće biti proslave u Beogradu pre 2 godine i kako sad nećemo stići ni do Beograda i onda sledeći pasus je bio, ali najbolji projekat će moći da predstavlja Srbiju u Maleziji. Ja sam u tom trenutku viknula, idemo u Maleziju. I to, kad vi imate tu energiju i kad povedete decu, nema šanse da ne idu sa vama. Bez obzira da nismo otišli, mi smo bili srećni u tom trenutku i prosto zaista shvatite da vas prate, a onda u jednom trenutku idu pored vas i u jednom trenutku samo počnu oni da vode vas. I nosim sa sobom obično nešto iz Gandijevog ašrama, tako da Kiran i taj duh, mislim, ceo Design for Thinking Aware, there is love, there is life. Tako da, to je nešto što treba da bude osnova. Volimo se ljudi, tako je, svaki minut je važan. Hvala, predivno. Da li možda imamo nekog iz publike ko želi da nešto pita ili nešto da kaže ili da podeli nešto? Imamo, super. Dobar dan. Šetajući mikrofon. Mislim da sam dovoljno glasna. Učiteljica Nataša, koja je ustala jutro u 6 da dođe i da... Nataša, dobrodošli. Za gospođu Rifu, konkretno, nije za mene. Da li i na koji način utičete na to da škole u vašem okruženju, odnosno u vašoj školskoj upravi, uopšte budu informisane o ovom projektu, o ovom pokretu, odnosno kako bi to moglo i u ostalim školskim upravama da se izvede. U smislu, jednostavno neformalno, a negde da nas barem formalnim putem obavestite o postojanju. Hvala za vaše. Čuli smo, razumela sam pitanje. Evo, najiskrenije, vrlo često me kolege kritikuju da sam više na strani dece nego na strani nastavnika, zato što smo toliko osnažili decu da oni vode nas i oni nas pokreću, a mi prosto smisle žurku, hajde da nađemo dežurne, onda oni pronalaze i slično. Ovog trenutka u mojoj školi jedina ja primenjujem Design for Change, ali to ne znači da se ne uključuju kolege i nadam se tu su neki koji će se u buduće uključiti. Mi smo pre 2 godine, ja sam slučajno naišla, kažem pre 4 godine, slučajno smo otišli, slučajno ili ne postoje slučajnosti, u Maleziju i nakon toga smo jako puno razmišljali o tome na koji način stići do škola. Jesmo bili u ministarstvu, jesmo bili u našoj školskoj upravi, mi nemamo moć da odemo u druge školske uprave. Evo, priznaćemo vam, i danas je bilo teško poslati uopšte informacije u škole, zato što ministarstvo ima zabranu slanja nečeg što nije iz njihove baze, odnosno od gore, zato što svakakvih informacija ima. Tako da smo tragali za mailovima na sve moguće načine, koliko mailova se Viki vratilo, koliko je poslato 2-3 hiljade mailova, koliko se vratilo, koliko je uopšte to ostalo u inboxu ili niko nije ni pročitao, ali uvek kažem da je ovo već mnogo više nego što je bilo ranije, je li tako, Viki? Znači, ne zaluđujemo se sa time, nemoguće je. I u Maleziji već 10 godina rade neke stvari i tek sad idu ka tome da to uđe u sistem. Ja mislim da je ovo sad opet mogućnost da se udružimo, da se što više ljudi priključi obuci. Mislim, Viki i Vega nude i besplatno i inače, mislim, sama obuka. Sad je čak akreditovana, kad smo mi prolazili, nije ni bila akreditovana. Mislim da i vi možete biti ambasadori, mislim, toga, da prosto proširite u vašim kolektivima, da pričate o tome. Mene je Vesna osvestila kada su krenule prijave, pa ja svaki dan gledam koliko ima, da li ima, nema, kaže Vesna, malo je.
skeptični su ljudi, nisu informisani, ne znaju šta je to. Da li je to opet neka prevara, da li je to, mislim, Kiran iz Indije, da li je to samo reklama pa da ljudi dođu. Verujte mi, mislim, evo, mladi koji su tu su dokazi, svi mi koji to srcem i dušom radimo, smo dokaz da svaki sekund vredi. Možda čak, Viki, da napraviš, nisam sigurna da li postoji neka grupa na društvenim mrežama, negde gde možemo da se umrežimo, svi koji rade neke projekte, znači da razmenjujemo informacije, da razmenimo kontakte i ideje i, mislim, decu uvek možemo spojiti, ako ne uživo, onda preko Zooma ili kako god, njima je svaka prilika ogromna mogućnost za učenje. Ne znam da li sam odgovorila, ali... Ok. Evo, i Vesna bi da nešto dopuni. Samo da dodam, iz moje perspektive, poverenje se ima u projekte koje podržava ministarstvo i zavodi. I jedan i drugi, i Zavod za vrednovanje i Zavod za unapređivanje obrazovanja. Tu se ne postavlja pitanje, niti se kritički preispituje i razmatra, ali i tu moram da priznam da ima škola koje ne apliciraju, koje se ne odazivaju, koje su inertne, tako da je to još jedan od puteva. Postoji prostor za implementaciju programa za razvoj socijalnih veština, nikad dovoljno. Jednosmenski rad takođe pruža priliku da se sa decom rade različiti programi, različite sekcije slobodne aktivnosti kao neke alternative u pružanju podrške deci, osnaživanju dece, njihovog samopouzdanja i osvešćivanja njihovih moći, a istovremeno i iz perspektive odraslog da se poveća te prilike za konsultovanje dece i za uvažavanje njihove perspektive i trasiranje pravca razvoja, zahvaljujući tome što se smatra da ono što deca, oni koji se obrazovanje najviše i tiče i zbog čega škole i postoje, misle da treba da bude. Hvala. Da li imamo još neko pitanje? Super, izvolite. Inače stiže i mikrofon možda. Dobar dan svima. Ja sam Aleksandra Arsić iz Niša i prvo bih da se zahvalim Vasiliki, kao što sam malo pre uradila, što nas je okupila ovde u ovolikom broju. To je stvarno značajno i što smo čuli iskustva i kao što sam njoj malo pre rekla, u jednom trenutku svi se zapitamo da li idemo pravim putem, pa onda malo proradi ego, proradi sueta, pa da li smo mi sposobni. I kada vidimo onda na kraju da su deca uspela sa nama, naravno zajedno, jer bez nas iskreno ne bi mogli mi kao koordinatori, onda je svima, kako da kažem, puno srce i onda idemo dalje. Htela bih u ime mojih kolegnica 3 i ja, koje smo imale tu čast, da sa Viki idemo 2019. godine u Rim na taj prvi dečji summit. Imale smo priliku da upoznamo Kiran, mislim, uživo da je vidimo i papu, tako da sve to lepo i svake godine, kako da kažem, i samo me Viki pohvalila da svake godine sad taj, ne znam, moj rad na višem nivou i boljem i ja sam stvarno jako srećna i svake godine su neke druge teme, evo malo pre sam komentarisala sa jednom kolegnicom, sa Tanjom i mislim da se ove godine, konkretno moji učenici i ja, bavimo jednom temom kojom se do sada niko nije bavio, a da su deca sama prepoznala taj neki problem, a to je u stvari prelazak iz razredne nastave, to jest, izvinjavam se, kad su sa učiteljima iz nižih razreda, u više razrede. I čuće se, ja se nadam, o tom našem projektu i da ćete imati prilike. Hvala puno. Hoćete vi? Dobar dan svima, ja sam Marcela iz Kraljeva, evo ovde sa koleginicama iz Kraljeva takođe. Ja pratim Design for Change unazad par godina preko društvenih mreža. Koleginica Vesna Studović ovde prisutna je učestvovala i ima iskustvo u radu sa učenicima. S obzirom sam ja stručni saradnik, negde nam je ideja da motivišemo što više nastavnika da se uključu u Design for Change.
Pozdravljam Ritu. Rita i ja već dugi niz godina sarađujemo i neko moje pitanje za Ritu bi bilo da li je radila sa učenicima na nivou parlamenta, na nivou odeljenja, kako je birala tim učenika sa kojima je radila. I zanima me još nešto ako mogu pitati, u Maleziji koji problem je bio, odnosno koju ideju ste imali, razvili, rešili i u skladu s ova 4 koraka? Hvala na pitanju, Marcela. Ja bih samo digresiju napravila. Sneža je rekla da je ovaj priručnik i ceo program koji nudi Design for Change sjajan. Mene često kolege iz svih onih uloga koje imam pitaju, a šta ćeš ti na bilo kom seminaru, šta još možeš da naučiš? Našla sam nove stvari, našla sam zaista vrlo interesantne radioničarske tehnike, nešto što je privuklo i moju pažnju, tako da prosto, mislim, i ko misli da je izmišljena topla voda, nije, zaista je na jednom mestu sjajno. Ono što verovatno razlikuje škole da je neko od nas, tako je nastavnik, radi sa učenicima sa kojima predaje ili celo odeljenje se uključuje i tako dalje. Mi smo krenuli, mi u školi sad trenutno imamo puno učeničkih timova, imamo vršnjački tim, imamo učenički parlament, imamo TPD, tim za prevenciju diskriminacije koji su deca osnovala, imamo forum teatar, imamo volontere razne za živu biblioteku, za paraolimpijski dan, sve ono što organizujemo i prosto kada smo krenuli u sve ovo, prosto je postavljeno pitanje učenicima ko želi. I to vrlo interesantno od 5. do 8. razreda. Znači, to nisu učenici učeničkog parlamenta, odnosno, možda je loše da kažem da ni nemamo učenički parlament kao takav, imamo zvanično izabrane članove, ali uvek imamo mnogo više učenika koji žele da učestvuju. I prosto dajemo šansu svima. Bilo je dece koje, tako Dušane, koji nisu bili od starta sa nama, ali kad su čuli da mi to radimo nešto subotom ili da dolazimo u suprotnoj smeni, prosto smo bili otvoreni za svakog. Nas je bilo 15-ak, onda je bilo 20, znači to su učenici iz različitih razreda, različitih odeljenja, koliko tu opet kompetencije razvijaju, različit jezik, bilo je na mađarskom, bilo je na srpskom i dan danas smo nastavili sa nekim aktivnostima, Dušan će ispričati šta smo radili u Maleziji, ali u svim tim aktivnostima nastavili smo, imamo nove učenike i uvek se plašim da neće biti novih, recimo sad 5 osmaka odlazi sa kojima radimo i dalje prevenciju, da tako kažem, već su se priključili neki. Imamo sad ove godine prvu učenicu šestaka koja je u panelu mladih poverenice. Oni su uvek radili sa srednjoškolcima, evo prvi put šestak, sedmak, osmak i tekako može da funkcioniše sa starijima. Tako da, Marcela, dajemo mogućnost, prosto, čak šta više, ono što je interesantno, ako grešim, Dušane, ispravi me, vrlo često ne idem ja, nego deca sama. Znači, ulaze u odeljenja, mi smo to, mi radimo to i to, ko želi. I to pari. A ne ja, nego oni pozivaju drugari. I motivacija ih drži. Jel vas drži? Možda sad u gimnaziji ne znam. Evo, već 5 godina. Može se reći. Jel mogu samo još jedan komentar, ako nije problem? Mislim, prosto negde pratim od početka i ove primjere dobre prakse i ono što primećujem da se radi o primjerima dobre prakse koji su van nastave. Zanima me kako ovaj program Design for Change može da se primeni u realizaciji programa nastave i učenja i da li imate, vi koji ste ga primenjivali, takvu vrstu iskustva i kakvi su efekti? Samo Dušan da odgovori na ono drugo pitanje, šta smo u Maleziji, koja nam je tema bila. Pa, naš projekat je od početka bio, mislim, još pre samog Design for Change-a je bio u pitanju, mislim, zvao se tad Budi mi prijatelj, o diskriminaciji, gde smo se mi zapravo edukovali o tome šta je diskriminacija. Jer smo svi mi tamo došli s nekom idejom šta bi to moglo da bude, ali niko nije znao baš pravi odgovor. Nakon toga, kada smo, da kažem, odbacili sve svoje stereotipe i predrasude, došao i sam Design for Change gde smo nastavili taj projekat
i otputovavši u Maleziju smo ga tamo isprezentovali i mislim da Malezija nije bila toliko bitan faktor kao za mene koliko je bio za druge učenike koji su se kasnije pridružili samom programu Design for Change. Mi smo u suštini samo tamo prikazali šta smo mi uradili, ali nakon toga sve što radimo ovde je postalo mnogo veće. Možda nije pitanje samo za mene, nego za bilo koga ko je u nastavi. Znači, feeds, feel, imagine, do, share. Toliko je jednostavna metodologija da može da prati i van nastavne aktivnosti i aktivnosti van škole, ali i nastavu. Znači, bilo koja problemska tema, bilo šta što se povede, može da se odradi. Počev od onog prvog koraka, mi smo se 2 meseca bavili van nastave prvim korakom, feel, to nam je uvek ono najbitnije bilo. Ali kada se uhoda čovjek i kad uđe u štos, vi ste sad mogli, mislim, prosto da ih provedemo kroz 4 koraka, oseti, zamisli, uradi, podeli kako bi trebalo da izgleda današnja škola, a da njima odgovara. Znači da počnu ta 4 koraka da rade. Ja bih htjela samo da se ubacim, ja mislim da me čujete, pošto mi to radimo kao nastavnici, znači nismo stručni saradnici. Dakle, nismo stručni saradnici, mi to radimo kao nastavnici i moram da kažem da je potrebna stvarno dobra volja i puno angažovanja, zato što mi to radimo kao van nastavnu aktivnost i uvek ostajemo na 7 časovima, potrebna je motivacija da deca dolaze na te 7 časove i nije baš lako, zato sam upravo rekla da je mnogo lakše raditi u paru, jer možemo da se smenjujemo. Nekad kad nismo obe tu, jedna radi, druga radi sledeće nedelje i tako dalje. Hoću da kažem da sam program je toliko jednostavan da može da se primenjuje i na časovima, ne samo Design for Change kao projekat, nego sam recimo lično uspela da izvedem neke časove ove školske godine sa učenicima 5. razreda gde imamo po 2 časa, ja inače predajem likovno. Ja sam metodologiju koristila u nastavi, recimo obrađivali smo temu urbanizam i arhitektura u 5. razredu i bukvalno sam išla koracima kao što radimo projekat i uspela sam da izvedem časove gde smo na kraju imali izložbu malih gradova, projekata malih gradova u holu škole, podelili smo, to je naša podeli faza bila, gde smo podelili na školskoj Facebook stranici, na školskom sajtu, ali hoću da kažem da je metodologija toliko jednostavna i toliko primenjiva da može da se koristi i u nastavi i kao vannastavna aktivnost. Znači, potpuno je jednostavna i primenjiva u svakom smislu. Pritom, htjela sam, izvinjavam se, još nešto da kažem. Možda nije loša ideja za ministarstvo da razmisli o tome da prepiše primer iz Slovenije, gde su nastavnici koji rade projekte zaposleni samo na projektima. Znači, oni ne rade u nastavi. U periodu kada rade projekte, oni su nastavnici koji rade na projektima. I ne bi bilo loše da malo prepišemo dobra iskustva. Znate da je Slovenija završila reformu školstva, što je kod nas, prosto imam utisak, nemoguće. Mi smo stalno u nekim reformama. Znači, oni su završili reformu školstva i došli do dobrog zaključka da nastavnici koji žele da rade projekte treba u stvari da rade samo na projektima. Mi smo imali više od 50 projekata i do sada i imamo različite načine kako se to uradilo. Znači, dosta njih su na slobodne aktivnosti rađene, koje je dobro, zato što tako možete da pozovete vi decu i dolaze deca koje oni hoću. Design for Change bi trebalo da bude poziv deci, da oni se uključuju. Ali ima dobre stvari kad se radi u nastavi, iako neće svi, nisu svi motivisani, uvek se nađe neka uloga
šta neko da radi, čak i ako slika fotke da bi na kraju pravili video koji treba da se radi na kraju, da bi se uključili na školski izazov. Pričat ću o tome malo posle. Ali uvek može da se nađe neka uloga i poenta je posle kad se radi u nastavi, deca se bolje svi zajedno krenu da sarađuju. I imali smo, evo imamo ovde, imamo Nedu i Vesnu, isto su one radile zajedno, jedna je radila na srpski, druga na geografiju i jedna je bila na čosu, u stvari, je li tako? Ali su koristili i neke stvari, recimo su krenuli od nešto što su imali da čitaju na srpski, i tako su krenuli i tako su onda pozvali decu da oni smisle od ovaj tekst, šta bi mogli, šta su videli, i tako da ima puno stvari koje bi mogli da smislite sami, toliko je metodologija i otvorena, ako samo pratite ove osnovne samo što sam pomenula, i istovremeno može da se koristi čak i za nastavnike. Mislim, to meni je neka najbolja ideja da se nastavnici i oni rešavaju probleme unutra u školi sa tom metodologijom. Mislim, ko će imati knjigu na kraju, pročitat ćete da to tako se radi u školi kod Kiran, cela škola radi tako. Znači, nastavnici svake godine gledaju, menjaju malo kurikulum, gledaju šta su imali probleme i rešavaju sve kroz metodologija, znači non stop ispitivanja i non stop dizajnerskih pristup, i tako rade i deca i tako rade i na sve. Tako da moguće je, nije tako lako u stvari, naravno kad imaš pritisak da nešto završiš, ali imamo dosta tih, imamo građansko, imamo čoš, imamo dosta tih drugih aktivnosti koje su mogu da bude vrlo lako korišćene. Hvala. Vesna, vi ste htjeli još nešto vidjeti? Samo jednu rečenicu, za kraj još jedan glas za implementaciju ova 4 koraka i uopšte programa u nastavu jeste da obezbeđuje integrisani pristup učenju, da obezbeđuje razvoj međupredmetnih kompetencija, da obezbeđuje diferencijaciju u punom kapacitetu i sadržaja, i prostora, i procesa, i produkata, što jeste u stvari prilika za svako dete, ovo što je Viki rekla, da bude uključeno. Mislim, ima još razloga za, ali mislim da ovo najkraće. Hvala. Imamo vremena za još 1 do 2 pitanja. Ja imam pitanje za njih. Izvolite. Da li vi imate ideju kako to da se proširi? Da li neko ima ideju? Ili ne želi da u ovom trenutku podeli, ali se nadamo da nekako ćete, da smo vam dali dovoljno, što se kaže, food for thought, znači neke hrane za misli, da zapravo imate dovoljno, da kažem, informacija i inputa koje ste dobili da o ovome razmišljate i nakon odlaska sa ovog simpozijuma i da se nadamo da ćete ipak nekako biti dovoljno motivisani da se priključite pokretu i da proširite zapravo sve ovo o čemu danas pričamo. Dobro, ukoliko nema više pitanja ili komentara iz publike, evo ja bih opet nekako samo da zatvorimo ovaj panel sa još možda jednom završnom porukom, evo sad na kraju za sve u publici, ili nekom dodatnom idejom kako, ili prosto još nekom motivišućom porukom za uključivanje u pokret Dizajn za promenu. Izvinite, možete ponoviti pitanje? Poruka za kraj, nekako tvoja završna reč, evo, pošto zatvaramo panel, za sve u publici. Zašto Dizajn za promenu? Pa, zato što, mislim, ne menjamo samo našu okolinu kroz taj proces, nego i sami sebe, a i samim tim postajemo i bolji ljudi. Da nema išta važnije od toga. Hvala. Dobro, Anastasija? Pa ja bih dodala da je najvažnije, šta god mi radili, najvažnije da imamo poverenje u sebe i nadu da mi to možemo da uradimo, we can,
i da je najvažnija podrška koju dobijamo i to je to. Super, hvala. Ja ću samo kratko. Ja sam se podmladila. Pored njih volim da se igram zaista i uživamo u tome i našli smo neke seminare za nastavnike posle baš kroz igru da učimo i učimo od njih, tako da zaista radimo za decu, zbog dece, ali sa decom, tako da mi je to fokus, to mi je moto. Hvala. I Vesna za kraj. Ne odustajem od dedu laboratorije. I mislim da je odličan koncept za one koji tragaju za strategijama da škola bude još bolje mesto za decu, a oni koji su već to postigli da taj nivo održe. Jajno, hvala. Pa hvala vam još jednom puno na izdvojenom vremenu, ja mislim na sjajnim porukama koje ste poslali danas. Sada ćemo imati priliku da ponovo čujemo Viki, koja će za kraj da vam kaže šta je dalje u planu u Srbiji kada je reč o pokretu